Znači, prvo mjesto po stručnom žiru, napomenuo bi da je stručni žiri sačinjavao do pred kraj konkursa Martin Candir, ali on se povukao jer je njegov sin je poslao preko 50 vrhunskih fotografija. Tako da, pored Martina, pred kraj konkursa, koji se povukao iz moralnih razloga u dogovoru sa mnom, pored njega je bio član žirija Elmir Habibović, direktor muzeja, i Samir Tripković, poznati fotograf iz Novog Pazara. Tako da, evo, ja ću sada pročitati rezultate. Prvo mesto, mada vi većinom vi znate rezultate, ali eto, hajde da pročitam. Prvo mesto po glasovima stručnog žirija osvojio Matija Candir, jedan mladi momak iz Novog Sada. Ja bih zavalio što je došao iz Novog Sada, jer on stvarno možda više voli ovaj kraj nego i mi svi. Onda Emir Tutić, naš sugrađan iz Novog Pazara, on je osvojio drugo mesto sa prelijepom fotografijom Zimsko nebo. Suat Sarnišanj, isto iz Novog Pazara, on je osvojio treće mesto. Denis Zekić, ja mislim da je on iz Sjenice, četvrto mesto. Dina Tajić iz Novog Pazara, peto mesto. Adnan Ličina, šesto mesto. Stručni žiri je najviše ovu fotografiju izabrao, ali ona je zbog malo nekih performansi njena nije mogla baš da zadovolji da bude prvo mesto, ali je izvanredna fotografija. Ula Motelj u ovom listu. Sedmo mesto je Dženata Jusović-Ljuhar. Osmo mesto Igor Simeonović iz Beograda, ne znam da li je došao. Jelena Jakovljević isto iz Beograda, ne znam da li je ona došla. I deseto mesto Saida Razdarević. Ovo je što se tiče stručnog žirija. Pored ovih fotografija vidjet ćete neke fotografije koje nemaju natpis, a to su poklon fotografije od našeg pobjednika Matije Candira, koje on poklonio našem gradu, i da možemo da sve ove fotografije predstavljamo i na sajmovima, i da štampamo na brošurama, i svuda onda gde mislimo da možemo da istaknemo naš grad i našu regiju. Što se tiče Instagrama, Instagram tu je malo nagovaranje, glasanja, tako da u prvo mesto nije baš realno, ali sve su slike dobro prošle. Prvo mesto je Semir Burtanović, prvo mesto, drugo mesto Mirza Vuković, treće mesto Zilha Ragiković-Malmedirović, četvrto mesto Marko Živković iz Novog Pazara i peto mesto Seniha Burtanović. Što se tiče Facebook glasača, ovdje je bilo realnije, jer ovdje su stvarno ljudi glasali sa merakom. Prvo mesto je osvojio Anis Šabotić, drugo mesto poznati fotograf Senan Župljanin. On je poslao isto dosta dobre fotografije, ali smo morali jedno da one tri da izaberemo i da ih predstavimo. Tako da treće mesto je osvojila Mahija Ivazović, inače poznata ljubitelj fotografije i ljubitelj našeg grada. Četvrto mesto Enver Đondić i peto mesto Almir Marukić. Ja sada čestitam svim pobjednicima. Ako može da uručimo plakete, ko je tu, evo stručni žiri Matija je tu, da uručimo plakete. Emir Tutić. Samo malo pažnje, kad svi dobijete plakete, posljedno svi zajedničku fotografiju ne modi i dijelite, molim vas.